nareko pung Allah Ta'ala maka dar rahasia degaga rupa tahu wati misangi talu na rahasia ka pung Allah Ta'ala. Yang pertama adalah rezeki daleta yero dale degaga misangi yero dale mega turupana angka dale namode ne yakkarisoi ilolongatto namo timon romi matin rok bolata angka to dale tak tapi dale nami to kutue namode talo majamang kator na tiwi pengalatana nareki pengalatana naiki acede mitiero genna mi bawang ipake tu. Yang kedua angka to dale na wereki pengalatana yak keresoi pe yero jama-jamange dale ine napa wadi ilolongan rahasiana pengalatana de gaga misangi di mana kita akan mendapatkannya rahasia. Yang ketiga angka to dale jadi pisampajangi na wereki pengalatana masampajapi yero sampajata makanya pine napa na wereki pengalatala kodena makanya sampajata dena wereki pengalatala yena ro riasat dale na to matapoe jadi ko pas sampajaki to makareso na were talu ki ye pengalatala ko angka tahu dena kareso de to na sampajang kemungkinan besar sit di bawah iwerengi ko pengalatala. Ko angka tahu makaresoi nekiadena sampajang dua mi bawang iwerengi ko pengalatana. Tetapi ko angka tahu mas sampajangi makaresoi iweri maning ko pengalatala iwe telu dalya. Rahasiane pengalatana. Yang kedua rahasiana pengalatala ya nari tutotota jodoh kita. Degaga tahu misangi dengan siapa dia akan berjodoh. Rahasia yero. Dan yang ketiga, narahasiakannya pengalah Ta'ala, ia narituria sengi amatia rahasia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil iman wal yakin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin sa'iqatul maut. Wa qala aidan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma tannasu ala ma ya'ishu alaihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sining tomatua manabikon ke hadir silasurku yang maneng anak-anakku yang maneng yang insyaallah kesemuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafak tutori ki pengala taala madep-depung iyo niwi si kira-kira mancajiwi papakur sumanget nenia papasak barat lauri ahli warisna tumatantaro almarhum mustari mamuare idu atelu decing ipego eri lalenna iwe kita niatkan
natarimai de cenna to mabata almarhum mustari sare kwa mengina angka mancaji pacat dio rilalena kuburu. Hadirin hadirat ikhwan fillah yang sama dirahmati oleh Allah, nariko amatea melo icarita rahasiane pengalat Ta'ala. Ya sange rahasia digagawat dimisangi. Apalagi nariko pengalat Ta'ala mak bicara ria sange rahasia digaga taulay ngon dimisang. Yaitu ini rupa tawe kumakadaki rahasia madarimu bocor. Biasa ini rupa tawe nareko angka rahasia ipodaki madarimu ipalete. Aja mapodanya rahasia tuh. Padahal lete ini. Bahkan tempona Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melo rolayuno ko kafir Quraisy Furai rapa iro wanna kafir Quraisy maka damela yuno Muhammad nekia tempona pada lisu iro oraniwe purana rapa makutane benena tigi pole bapakna pakai lafol lakai pole ki rapa agam rafakan wanni pema melo yuno Muhammad aja mupapawia rahasia tuh apa dani benena iro lafu bene ele i macan ite bai bolana matut tu koni angka kajajia batua melo kajajia aga maka de melo yuno Muhammad ya aja mupapawia rahasia tuh dua nih 10 mau boleh rapat tak dua 20 nih. Makoro materu gang kanala arawing. Sehingga kabar ini sampai ke telinga Abu Bakar As-Siddiq. Maka damatu koniwi iro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dibunuh. Yero ko ini rupa tahu madari makoro rahasia nekia bocor moi. Neke nareko pungala Ta'ala maka ada rahasia dega gawati bocor. Nareko pungala Ta'ala maka ada rahasia dega rupa tahu wati misangi. Lalu na rahasia ka pungala Ta'ala yang pertama adalah rezeki. Daleta yero dale dega gamiseng. Yero dale mega turupana angka dale namode ne yakkarisoi ilolong atto. Amoti monromi watin rok bolata. Angka to dalek tak tapi dalek nami to gutue namo de tolo majam angka to na tiwi pengalatana nareki pengalatana nakia cedde mi tuero genna mi bawang ipake tu yang kedua angka to dalek na mereki pengalatana yak keresoi pe yero jama-jamange dalek ini apa wat di ilolongan rahasiana pengalatana degaga misangi di mana kita akan mendapatkannya rahasia. Yang ketiga, angkato dalle jaji pisampajangi na wiriki pungala Ta'ala. Mas sampajapi yero sampajata makanja pine na panawiriki pungala Ta'ala. Kodena makanja sampajata dena wiriki pungala Ta'ala. Yena ro riyasat dalle na to matapoe. Jadi ko pas sampajaki to makareso nawire talu ki iye pungala Ta'ala. Ko angka tahu dena kareso de tona sampajang kemungkinan besar sit di bawah iwiringi ko pungala Ta'ala. Ko angka tahu makaresoi nekia dena sampajang dua mi bawah iwiringi ko pungala Ta'ala. Tetapi ko angka tahu masampajangi makaresoi iwiri maning ku pungala Ta'ala iwe telu dalya rahasiane pungala Ta'ala.
Yang kedua rahasia na pengala ta'ala ya nari tutotota jodoh kita. Dia gak tahu misengi dengan siapa dia akan berjodoh. Rahasia yero. Dan yang ketiga, na rahasia kange pengala ta'ala ya nari turia sengi amatia. Rahasia. Dia gak tahu misengi kapan dia akan meninggal. Dia gak tahu misengi aga pas sabaran na mati tigi monro naruntu iria sengya matinya degaga nasaba rahasia biasa yang kena rampe tu fandri tata maka da angka tandra na ria sengya matia aga tandra salah satunya nariko angka tau mak kita teruni jadi kong katau masarolasa nak kita teruna aja nata salah tandra itu tandra aga na kita taruna saba ipitan ni ko pungala ta'ala sinin na karesona yero to madeceng ipitan ni makada angka ni karesomu masempayang angka ni karesomu mapuasa angka ni karesomu masaka ipitan mana ni pungala ta'ala mak kita taruna itu si rotawu mabelai poleri agama na pungala ta'ala ipitato ni yero pak balyangi ipitan ni balena yero na puji male agagana tahu ipitani ko pengalatalan kemana nih dosana tempo na mala agagana tahu nareko angka madari go bawang tahu ipitani ko pengalatala maka angke dosamu go bawang padamu rupa tahu ipita mana nih jadi makan gangkan no maka itu fandi tata nareko kita teruni itu to malasai aja nata salai tandra ya aga pitandrana nariko angka tau ipasa ni babuana maka damo kata babuana mak ipasa ni babuana matanda ni ipasa ni tanah si tandra ni alindrona ay aja na salah itu tandra na aja mi gaga ko pure mantre nang pada kilalang tapas sa babuana ko na pasa alindrona kada si tanda ni kapan tanya yero ya jadi malasai angka nanang kasih waktu matadda ni watan na babuana ya aja tersalah tandra nih itu ya rega angka to malasa ira to malasa toli kananna natandra angka nanang kasih waktu abiona natandra ya rega abiona toli natandra angka nanang kasih waktu kananna natandra aja nata salah itu tandra itu ifalis supaya malokana nasabak kanan nang itu di natandra suatu ketika barubai kirina natandra aja nata salah madari wita we alhamdulillah karena perubahan titilo atau nih tandra itu aja nata salah ini kemakir taparing kali ini baca deci makanya ibalisi pema makada yeror yasanya amatiang rahasianya pengalatan narampe pengalatan rilalanna akoran malabi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala yero pengalatan na pancaji ki idi yer rupatawe alladzi khalaqal mauta wal hayata yero pengalatan rilalanna iya ayae amateangi jolok narampe nania na inapa narampe atutungan ang kata makutana makada mangiro pengalla ta'ala amateangi jolok narampe na inapa atutungan ang kata fandrita tap batuangi makada nampai pengalla ta'ala naparingarangan nania narampe amateangi jolok narampe na inapa atutungan nasaba sitongatongan na idi ira rupatawe boleh ki tukko amat yang ini napa ki ipatuo mati ki jolo ne napa ipakatuo mati ki ne napa nafatuo pengala ta'ala aga buktina rirampe rilalanna akorangnya surah Al-Baqarah ayat 28 wa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un ira pengala ta'ala
nafamate ki jolo na inappa na fatuo na nappa na famate ki na inappa na fatuo ki pemang dua proses seriola tak dua amatean tak dua atutong mappa mula ki koleri anu matewi ero ini rupa tawe kole ki jolo ko makhluk matewi na inappa fatuo ki summa yumitukum na inappa famate ki summa yuhyikum na inappa fatuo ki. Jadi angka proses aga melo na kitab ngala ta'ala rilalan na iye prosesnya maka da idi iya rupa tawe mati ki tuo ki batuan na ada na perengarangi ngala ta'ala engkaman atau malupai wiriasangi amatia angka gaje to malupai yasangi mati angka migalada aga buktin angka to malupai wiriasangi mati. Salah satu buktina makara angka to malupai wiriasangi mati madarri angka puade makada aga mati aga buru aga icala nasang makada ko mati ni dek narona icala ki ungkapan lain madarri makada dek nengarangi riasangi amatiang madarri angka to makada pekko ye jero carana to sukses kolino de mana gagar ye ngarang di rampe magratek ke carana to sukses ko pura nikmati to le mi bawa makdamelo sukses kolino ne ke ade gagar yang kalingar rampe mani makdamelo sukses narekko pura mati. Yang kedua pengajar nataro ilalan na yadana pungala ta'ala makada yero riasangi amate yang angka to ya atutongan rimon rina si nenapa niro riasang atutongan mananungan nasabak narik kuyolo ini riasang nyawan wa akhirat de nagaga ipake sangadinna amalak madici. Bukti yang kedua maka dayero pengala ta'ala na paringarangan inapawi jolo atau amatingan ini napa amatiangin nasabak yero pengala ta'ala nakkeloreki salama lino akhirat ya naron narikumelo ki mate si boleh-bolehna ifwade kalimat la ilaha illallah kadesa na nabita maka damang kalami nigi-nigi puade pacapurang atau tongan na la ilaha illallah ada halal jannah tamir jalan na surga ya naron narikon kato mateta to ipamadatta tabicikan kalimat la ilaha illallah nekiade tu na malamma ibu ada kalimat la ilaha illallah narik ipamadak ide aga buktina nasaba iya kalimat la ilaha illallah tongang 10 mital hurupu 10 mital hurupu nekia mega tau den lepuade aja na bawa nama tia le bicara kawin ni bawang meloi pak poti pakawin nape pu imam muloi na suruh baca kalimat apa sewangi mega den le letue sebab katung-katung aja itu tahu dia nulis peletui. Mereka tahu dia nulis letui. Napa pu iman noloi? Makanya apa peringatan Nabi ta narekomelo ki puade kalimat la ilaha illallah tempo tamelo mati agar resep napa guruan Nabi ta. Resep yang pertama yang diajarkan oleh Rasulullah matan nasu alama ya isu alai. Nigi tahu melo mati itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya betuan nada nareko angka tahu toli bance kalimat la ilaha illallah tempona tu tempona magala tempona malansa maka insya Allah pacapurang atutunganna dia akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bu dek kasegamo ta baca la ilaha illallah sesu kan namo kasiratu makanya tu yala sikiri yero kalimat la ilaha illallah. Satu kanja kiculin na pak bu
Nigi kita malay sikiri la ilaha illallah tapi kasiratu rilalan nata asasso tasiratu denan re api bolana. Ya. Jadi kita baca ya tasyasso tapi kasiratu denan re api bolana. Kasiratu bu, amalkan ini. Lino ya. Yang kedua, nigi kita baca kalimat la ilaha illallah rilalan atas sesuai wek kasiratu nariko angka anakna pada rona tak joke-jokewe na mode tasurangi mas sempajang na pataptong sempajang. Tiga, nigi kita tolong baca kalimat la ilaha illallah siagi nulle betuan ada de gaga pak gangkana siagi nulle maka ipak baraka kengi atutungan nah lino akhirat lino mak baraka akhirat mak baraka ya ko tuda ki waci la ilaha illallah tabaci. Yang kedua, papa guruna tufan ditata makkada nareko angka tahu melo baca kalimat la ilaha illallah na inapa mate si boleh na nafak dufa manengi tempo na magala sininna riyolo na kalimat la ilaha illallah agero itu komelo ki ifamadang ibicika kitu la ilaha illallah itu si komelo ki aku bunga jaji wijay layage bu di asan ya di asan maka dan regurut tak farid wajadi aga bedana leibangi bijay bunga jajinna si bawa leibacanna kalimat la ilaha illallah tomilo imati si sambung itu mak betuangi makkada nigi tau melo puade kalimat la ilaha illallah tempona melo mati si boleh na fego umanang sininna yolona la ilaha illallah ya naritu bisa na bangi agal isa na yolona la ilaha illallah hayya alal falah ya sanga hayya alal falah mari kita menuju kemenangan. Agak ya menuju kemenangan. Ya senge kemenangan. Ini kepak darat gue pas. Ya senge kemenangan. Rilalan na bahasa arae. Ya rupa ko bertani ki riasangi al-falah. Itu kok baki maka ki al-falah. Hayya alal falah. Agak betuan na. Mak betuangi maka dah. Yerok ko melo ki beruntung. Melo ki saro batuan nada kerja keras pi pada petani batuan nada nareko melo ki mega de ceta rilebon na yeta na kerja keras pi tu jamai ma puasa ki kerja keras to masak kerja keras lau haji umrah kerja keras ki jadi degaga yetu to makada mega catatan amalan na denang kana kerja keras dek nawadi nasaba ime turujat di rupa tawe yolona hayya alal falah hayya alal sholah pada loki menari patator ya sange sampajang jadi nareko angka tahu milopuane kalimat la ilaha illallah nade nang kana patator ya sange sampajang denuleh jadi kong tahu dek nang kana patator sampajangin apa lo puade kalimat la ilaha illallah tempona milo mati dek nuleh makin nasabak dek na pegoi sininna pasanna bangir yolona kalimat la ilaha illallah apalagi rosam pajange yemetona ropak kasiwiang wajita idi iro rupa tahu sempajang iro sampajange angkaryasa sampajang wajib angkaryasa sampajang sunnah iro sampajang waji inrang iro ko pengala ta'ala ya sangi inrang warusu iwaja ito si sampajang sunnah
Yero sampaja sunnah nareko angka kurap pelekor wajib yero tutupi. Yero tutupi. Jadi dena wadi makada sampaja sunnah nama wanyau pego aja nama sampaja wajib. Dena wadi nasabak pataping ya sange pataping anu cedek kurang melo itapingi. Yero ya sepat tapi. Contoh lain. Pakai si buku kagak pakai si buku ke bu. Iri isi buku aga gunana narik kurang ni isi asli ta isi buku asalna pak gena ya isi buku asalna pak gena maka de kaidana napu solina isi buku ta tata ilap lima kasing isi asli aku garobu Tata ilap bima kasing isi asli, napu solina isi buku. Aga batuan na, batuangi makada, napu egana sampaja sunnata, tata ilap bima tandre onrona sampajang wajib. Napu egana sampaja sunnata, tata ilap bima labir yasanya sampajang wajib. Magana sabak, yera sampaja sunnae, pate pangi nareko angka kurap pula sampajang wajib tak. Kayaknya tengarangi sampajata. Iya tabukongan wijata sampajange. Iya tabukongan wijata sampajange. Nareko angka wijata ibokonga sampajan. Namo mabela latu insyaallah makanya ipondasina. Namo mabela latu masikola iparapa iko pengalatala ibuang angka wijakwe. Insyaallah angka pondasina wijaya nareko angka sampajan. Makanya marlo tulunga saya yakin dan percaya sinin atau matu aku sila surat kong ke hadir rilalan na yung ronge pasang pajamanaki aja na aleta mi bawa tapi kiri kita ngarang wijata na sabak mega to matua masa sakale mati ri asori mondrina pengalatala aga pasa sakale ri asori mondrina pengalatala yero to matuain na sabak tempona tuo dek nang kana jampangi wijana alena bawa toli na pikiriki sampajana napakanjaki puasana napakanjaki pasidakana nekiadenang kana paguri wijana untuk misa ngiriasangi agama dek nang kana surai anak na loma juma dek nang kana surai anak na mengaji dek nang kana surai anak na masampajang akhirnya ketika disidang di hari kemudian tempona isida pak tempona isida bu tomato ama pakir leyobi ko pengalatan lomi te wijamu isida tempona isida nape sampajan na iparesa dena na lolos depa ne paresa puasana sampajan na mo fa iparesa dena na lolos nasaba sampajang nareko yero sampajata madece ngi mace madece sini na pakasiwata lengi nekia nareko masolang yero sampajangi wadingin nasabari masolato sini na pakasiwata lengi nasabak dek nalo sampajana wijata idi nalo potomatoa yang sudah memiliki tabungan catatan amal yang sangat rapi leyok biki idi tomatoa untuk sibangi wijata tigi munre sibang le sibangi untuk selesaikan sini na persoalan na dilalan narana kapacalan na pengalatan ya naronangi wakadabu mega tomatoa masa sekali ri asori mondrina pengalatala mage nasabak dek na jampangi wijawijan pasaki bu pak tengarangi wijawijan nasabak itu wijawijay iya na tu pondasita idi tomatoy untuk salama lino akhir nareko angka anana ibakari nasibay dece baja singadie tomate nasampajang wijata tataki lolonga amalak madece rilalan aku buru baja singadia na tomate angka ni rilalan aku buru na ngaji anata kita tetap akan mendapatkan amal jariah baja singadia na tomate wijata berkeluarga dengan baik mengajarkan ilmu kepada cucu-cucuta ero ini lapor tomatua toli angka amala ilolonga rilalan aku buru tapi sebaliknya nareko angka tomatua
Dek nang kana pak gulung yang wijan na riasanya deceng. De gaga tu diterima, de gaga diterima di lalan na kuburu. Makanya maka silak dak tu idik tu matoae nareko idik pak gulung yang wijata surah Al-Fatihah. Jadi pak gulung yang wijata surah Al-Fatihah. Isa mau bu surah Al-Fatihah di? Ya, pak gulung yang wijata magi na di pak gulung yang wijah. Sarikuang mengibaja singa dia na sempajang angka ilolongan catatan amalak tori lalanna catatan amalak melo iman rena bismillah lolonga ki decetoi di tumatuai melo imam motor na bismillah ini pak guru wijata ma bismillah melo ma bismillah wijai melo imam motor ngabaca bismillah tataki lolonga deceng ini tumatuai melo to anata mandre na bismillah lolonga ki deceng melo iminung anata na bismillah lolonga ki deceng kanya pentilada ini tomato pak guru wijata miseng riasannya surah Al-Fatihah kon kasih makada DJ anu makanja tajawi gustas dena pada nange guru tak kanja bacana dena mariga magai gurunna pamatu kosikolek pakanjaki bacana minimal idi pisengang wijata maka da angka tuna riasa surah Al-Fatihah ya surah Al-Fatihah iya we narekodek nerisa pak bacaan wijata minimal idi pak kafalaka yang wijata yang umur 3 tahun 4 tahun nasabayar nang lalu ko angka na pegok wijata nak bismillah mo lolonga ki deceng idi lapot tomatoa tomatoa malabiku sila surah malabikon ke hadir selanjutnya yolona nangi kalimat la ilaha illallah ia naritu asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna muhammadar rasulullah apa sewangnya ko pengala ta'ala persaksian kita kepada Allah dan kepada Rasulullah jadi nareko yero sidi tau de tona pak dua ko pengala ta'ala nule puada itu kalimat la ilaha illallah tapi nareko angka tahu nah poji mapak dua ko pengala ta'ala de nule puada kalimat la ilaha illallah nareko angka to lilo masandro de nule puada kalimat la ilaha illallah tuan kata ero tu lipuji lo masandro anu je tu nampe lo masandro bu milo masija sogi lo masandro aku itu milo masija menre pangkan lo masandro milo masija malakai lo masandro kalau mana sandro dia penalakai milo masija ibalisi memang maka dan nareko angka tau na pego moya lona kalimat la ilaha illallah nule puade kalimat la ilaha illallah tempo na melo mati tapi nareko angka tau de na pego i lona kalimat la ilaha illallah de nule puade kalimat la ilaha illallah tempo na melo mati makanya kok bangi pak bangi kok masih iye tania pangobi biasa yaitu pangobi na pengalata no biki pengalata hayya ala shalah pada lo kimetu masa pajat tania pengobina pak bangi pengobina pengalatala no biki maga no biki sarekwame loki masempaja ke loki masempaja matun-tun rumah sempaja kita berada dalam keadaan menang nareko menaki yeman narubansana nule puade kalimat la ilaha illallah irnangi puade kalimat la ilaha illallah puade kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah tamer ilalan surga tetapi para luki matika maka dami nabitta tama surga dena kada nabitta dekna tamaranaka aga batuanna maka da selama tahu na puada kalimat la ilaha illallah pasti tama surga tetapi narek komega movi dosana nainya decenna lei laundry bitu jolok koranaka ya naro lisa napa doangnya rabbana atina hasana wa fil akhirati wa qina apa belaika poleri afin naranaka mage mareloki ko pengalatana apa belaika poleri afin naranaka nasaba narekko dekna to tamari lalan naranaka otomatis onro tak ke surga
Tetapi nareko angka tahu ijamit tama suruga belum tentu deh panalepa koranaka. Ya nareko pura ki masam pajam mangaribi. Angka to paduangan apa guruan Nabi ta Allahumma ajirna minan nar. Pekapitu ibaca kupura ki masam pajam subuh, pekapitu to nareko pura ki masam pajam mangaribi. Pak guru ki jolok carana. Terutama ko orone. Kupura ni masam pajam dibaca nih tuh Allahumma ajirna. Qala leta Allahumma ajirni. Tomato aji ambo ki yare ga indo tabace makada Allahumma ajirna. Ajirna mak betuangi sininna di sebolaku. Ya. Sininna di sebolaku. Aku tarafi ni makada Allahumma ajirna lepan nih. Ya. Allahumma ajirna lepan nih. Tempota lepat tengaramanan ni tapana sininna di sebolata. Lakai ki nange. Allahumma ajirna tengarani tapana weneta. Tengarani tapana wijatta. Tengarani tapana manitutta. Apota sininna di sebolata. Ninapa ipataru minan nar. Ya. Imaki kumasigi. Allahumma ajirna lebayang kamanan sini nama mutta mapamula kana leprimul. Tahu mana itu? Jadi kom kade ni sengim baca yero kumbolana lobani ma bere jama. Ne lo doangan na iku imam. Sare kwa mang salama manek. Kapitu rimun ripurata masam pajang mangaribi. Kapitu rimun ripurata masam pajang subuh. Ya. Insya Allah salama ini nujatta wali-wali. Selanjutnya angka siddi orani makade makutana rinabita. Ya Rasul, mata sa'ah esurona pungala ta'ala upan na mate ka. Pakutanana rusidi sahabat loko nabita. Angka toto pandetata pa batuangi ayae iya desa mata sa upan na kamat lino. Mata sa ya Rasul upan na mate ka esurona pungala ta'ala. Ira nabita tempo na itanay makada upakku mate ya Rasul nasabaira nanya amati angi rahasia na pungala ta'ala. Namo nabita deto diseng. Aga pape balina nabita makada mi pape balina nabita aga mu pas saja nariku mati no baja. Aga bokomu seandainya tapa mati no baja. Yero pakutanan nabita. Aga na puada yero oraniwe tempo na itanay ko nabita makada aga bokomu. Makada yero oraniwe. Ya Rasul yero ya sampajaku de namega. Ya Rasul yero ya sampajaku pas-pas mi. Batuan ada wajib mi bawang upegau ya Rasul naik cek delada bawang puasaku ya Rasul pas-pas mi wajib mi upegau ya Rasul naik cek delada mi bawang sekatku ya Rasul cek delada mi wajib bawang upegau ya Rasul naik makurami tetapi angka siti wapunai ya Rasulullah makanya Nabi ta'agi ya wapunai upojiwi pungallah ta'ala upojidoki ya Rasulullah aga pape balina nabita makir nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam si bawa kitori kojita rilalan nasuruka. Iya hak desa nabita mengajarkan kepada kita. Maka nariko ipoji pengala ta'ala ipoji surona pengala ta'ala. Batuan na ada yero na cengi nabita na cengi pengala ta'ala aja na nipigau. Yero nabita na ceki si salama bali bola aja na kagak si salama bali bola. Sebangka to madari si salama bali bola. Gara-gara manu mi. Magir manu na. Matek ke bali bola na to di tala ikotoran na macai bali bola na.
Apalagi yang ketu baru-baru pira ko televisi ko media gara-gara bali bola akhirnya makar-makar tapi lahir nasaba iro tutungat takulino akan dipertanggungjawabkan salah satu pakutanana nabi taman pakutanana mungkar dan nakir man nabiyuka ni ka nabimu iro itaneta makadaniga nabimu rilalan na kuburue secara lisan makadaki nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabitta tetapi tanayir nakutana mungkar dan nakir aga pada nakutanang yero nakutana maka pada mogaro sifat si bawa sifat na nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko angka tahu sifatna de na pada si bawa sifat na nabitta batuan na ada yero anu na cengin nabitta toli na pegau iha toli na pegau iro nabitta de na poji si saleh na kia toli si saleh iro nabitta de na poji mala gagan na tawe na kia na toli poji mala gagan na tawe gimana na bangsa na de nule puade makada Nabi Muhammad nabiku narikuang kapasasang de nule puade narikuang ka na poji kalepeki agagan na tawe de nule puade makada Nabi Muhammad nabiku nasabak pakutanana mungkar dan nakir metalada kita nai pitung ngasoke pitung pani tanai bu age tanai ki yero nangi man rabbuka man nabiyuka nasyage tanai yero yasangi ta sesori lalan na kuburue yasangi ta sesori lalan na kuburue 500 tahun rilebo nai tanai yasangi sesori woni lalan na kuburue ikan itu jadi 350 tahun 500 tahun itanai kiri lalan na kuburue magi na metalada nasaba iro sininna anu ya punanya sininna sifat-sifat tak melomana yang aku tanang mungkar dan nakir boleh tegi itu wajummu natanai narikanu halalai maka dani Allahu Rabbi boleh tegi itu hapemu narikanu halalai maka dani Allahu Rabbi nariku angka tahu tania anu halala napunede nule puare maka dani Allahu Rabbi boleh tegi itu jam tangamu ternyata tania anu mafaci tania anu halak dek nule puade makan Allahu Rabbi nareko angka tahu itane makadaman nabiyuka ternyata iro sifat-sifatna si belangi sifat-sifatna pagurangnya nabi tak dek nule puade makan Nabi Muhammad nabiku jadi malampe niga imammu jawabanna aku rangi tetapi nariko angka atau yero sifat-sifat na tania sifat-sifat na korangi na pegau dia nule puade makan korangi imaku makanya polisi pemang peringatan na nabitna matan nasu alama ya isu alaih nigi tau melo mati akan mati sesuai dengan kebiasaannya na yero komelo nikmati dua itu bawang husnul hatimah yarega su'ul hatimah nacapuri ki dece yarega nacapuriga na yero tau nacapuriga menurut Andre Gurutta Al-Balawi angka pas sabara waddi nacapuriga tawe nomor siddi narikode na patatong isang pajangi kung kataw de na patatong isang pajangi kemungkinan besar tu nacapuriga atau tuh yang kedua nariko angka tau to di patama anu hara rilalan nalan ralena nacapuri jaya to di manre anu hara minum anu hara pakai anu harang maka dan regur tak nacapuri jaya yang ketiga wadingin nasabari tau nacapuri jaya atau tunganna nariko angka tau madoraka ko to pajajianna to di madorake ko to pajajianna sebab itu to matuai makarama onro karamak na itu tamatoy namun lalu koyolona makututo dalek jadi kaman anak ko aja gaga tuli lalu koyolona tamatoy na makututo dalek tayo elo babe ki lalu koyolona imon rin na tola tamatoata karena disebutkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim ko angka anak lalu koyolona tamatoy na tamilo tabe makututo dalek na itu lapungana jadi Pak Bu kamana wijat tabicut
toli lalu ko yolota tapak guri melotabe tapak guri upanna panade ne pak guru nga wijatta melotame lalu ko yolota tapammanangreng itu pakaian akasyasingan aga yasa ipamanar pakaian akasyasingan ya senge pakaian akasyasingan ya pamanar kotania air nanya anak tanakanna akasyasingan bisa jadi anakna kotania si anak nakana apota nakana apona anak nakana ya saya pamanarang akasyasingan kanya tapak guru wijata melotabe ko yolota narikul lali magi nasabah makarama metei itu tuh matuai yang keempat wadingin nasabari tawe nacapuri ja atutunganna ya naritu nareko angka tahu angka dosana yero dosana toli berulang kali dia lakukan mataungan yero dosana ro toli nafego movi napoji manrewe riba toli napego berpotensi nacapuri ja yari kana capa-capa iri ya sange poporimondi toli napol toli napego berpotensi nacapuri sange ja dan yang kelima wadingin nasabari nacapuri ja tawe ya naritu nariku angka tahu napoji diri atinna padanna rupa tahu bisa jadi lilana bisa jadi gerak-gerikna nafoji singgung itoleng berpotensi nacapuri dia sengejari lalenna atau tunganna pematuaku yang manang selesai yang manang angke hadir. Kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah yang kita khususkan pahalanya Lori Tomatota almarhum Mustari ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam di barakatil Fatihah yang kita khususkan pahalanya Lori Tomatota almarhum Mustari. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.